Yebo. Ngithi kwathiwa ungaphili. Kepha mina ngithikili. Ilowo nalowo owesifazane amkhanuke. Usephingile naye elizweni lakhe. Verse 29. Yebo. Uma iso lakho lokunene likukhuphekisa likhiphe kulelahle ngoba kunokuke ukuba kuphume sibe sinye ezithweni zakho kunokuba wonke umzimba wakho uphonswe esihogweni. uNkulunkulu umsesibusi sibabulele. Siyakulela uNkulunkulu ngowasekhaya usilungisele usuku lokonza aziyela ingqondo zethu phambi kwelizwe elizwa phambi lakho wethu. Siphambi kwakho uNkulunkulu uhlola izinto zethu silekelele ukusalele nalelizwe ngamoya wakho oyingcwele lekelele bakho imemezele ngeqiniso imemezele ongangilahli esingalimemezela uNkulunkulu ngokuzwayo igama Jesu Kristu Nazareth. Amen. Jesu uyashumayela lana ukhuluma nabaFarisi. If there was any one of the holiest people bebekhona thina ngeke sibaqonde ngoba sesizwe okuningi abaFarisi nokuthi bona abanikela uJesu nani thina siqonde uma kukhona abantu belengeke bazibele bakhulunywa nabaFarisi kaIsrael. uNkulunkulu uzosisa nakhulunywa ngafika bona ukuthi izwile manje ukuthi wathiwa meshumayela ushumayela ngeKingdom Age ukhuluma ngendaba ukuthi njengoba thina simbusweni waNkulunkulu akuthila ngabe abese ubuyisela emvesweni zakho abuyisela Exodus chapter number 20 mababuyisela Exodus chapter number 20 labantu babegcina lemthetho khuluma nithi laba ukuthi nangama ndilothiwa ningabulali babeshaya isifuba bathi yebo right vela sitake sibulali abesethe nje kodwa mina ngithi ngoba uphelele lo mthetho manje ngizele uzobalisa umthetho kusho Jesu kulo musebenzisi namanje ufuna sesikhathi ukuvalisa umthetho the seventh commandment. Manenze njani maniphini ukuphima siyakwazi ukuphima nathi indaba nayo ukhulunya lana uma indoda nomfazi beshadile bemunye benyama munye ophuma ngaphandle kuloyo mbede ihlanganise nomunye ongekho esivumelwaneni izwi laNkulunkulu libiza ukuyini wazalana ukuphinga lokho babi ukuphinga okala thina umuntu uNkulunkulu angamhlanganisanga nomunye umuntu abese uphuma ngaphandle uNkulunkulu angamnikezi imvume ahambe ayolala nomunye umuntu angayena yakhe lokho uNkulunkulu sindaba akhulumayo lana ebalulekile ngithemile uzobalisa umthetho bona ngithemile uzobalisa umthetho bona bebazi kahle abaFarisi bazathi angilalanga nankosazana kwamuntu angilalanga nandoda yami shothi ngintwele kodwa uthi yena Jesu mina ngithi kilo ekisibana nabantu uthi awungabe wakuye ngaphandle ngabantu kodwa khulunya ngokwakhe phakathi umuntu enqaphele ngaphandle into engabona umuntu iselela ngaphandle Jesu ngifuna to worshipers ngifuna abangwele ngaphandle ngifuna abangwele ngaphandle ngoba indaba yokungena ngaphandle iyenzeka ukugcina bathi basekofa asashumayela yini kofa sasenzana lo akazenzangaza Kingdom ethics akhuluma thina sisembuzo noNkulunkulu ama sisembuzo noNkulunkulu ela indaba sasihlanyiwe sasingabangwele kaNkulunkulu sesenziwe kabusha saba yindaba ezintsha kodwa kunene ntekethaka ikhizani zethu eshoya ukuthi asifike ezethembiso yebo ususele indlela asiqonde indlela yebo uhamba ngathi uyafika emalanga kodwa langa lasekho engagement
abafanisi babegcoka kahle babengaphili ebangantontshi bengayenzi yonke yonke kodwa uthena nje abafundi bebazi abafarisi bayizwa ngazothi inhlamba nansi indaba nayo. The 7th commandment, you shall not commit adultery. Sengikhazi lokhu kusho ukuthini? uNkulunkulu abahlanganisile wabenza baba munye, banelungelo lokuthi bengahlangana beqhubeke benze lokunye uNkulunkulu abahlanganise wona. Ophuma ngaphandle lana uyaphinga. Nowenza lenkonzo engashadile uNkulunkulu engamhlanganisanga. Lithi lizwi laNkulunkulu kuyisilekiso lokuphambi kwaNkulunkulu uyaphinga akanalungelo lokungena embusweni waNkulunkulu. Umnyango uvalekile wavaleka loyo muntu loyo. Akanali gunya lokungena umnyango la kusho izwi laNkulunkulu. Nophumayo uNkulunkulu seyemhlanganise nomunye uthi nalezi laNkulunkulu akanasi isabela ngeke angene embusweni waNkulunkulu. Verse number 27. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Indaba yokuhawukela, indaba ye-lust ichaza nansi phambi kwaNkulunkulu. Alithi ngiyambuka bese ngiyambona ukuthi cha muhle, bese ngiyambongela ukuthi muhle. Le ndaba yokuhawukela lizwi laNkulunkulu likhuluma ngayo, ikhuluma nge-desire to possess. Une-desire hayi yokumbuka, hayi ukuthi akuchaza emehlweni, but you've got i-desire yokupossessa lo muntu abe ngakuwe. It's the desire to possess. Kanti lona lizwi laNkulunkulu cha uyefana nosophikile lokho. Uthi mina ngithikini ombukayo alangazelele endlule kulangazelele afise ngathi kungaba ngokwakhe akuthabathe kube ngokwakhe so vele so nithi ngingambuka nenhliziyo kumhawukela. Lithi intent, i-desire to possess. Ngibese ngambuka, ngibese ngikwenza kwaziwe lokho yimini nenhliziyweni yami. Ngenye indlela ngisho ukuthi ngibeka Yesu wami etafuleni. Ngiyambeka lo Yesu wami ngithi mina ungaba ngowami, ngiyambeka la etafuleni. Ngibese ngimnikeza ithuba ngithi naye angambeka wakhe la tafuleni, angambeka lo wakhe la tafuleni bese ikuyenzeka lento engafanele yenzeke. Kodwa ayindaba isikho khona ukuthi sekwenzekile noma cha, indaba i-intent asho yona uNkulunkulu, injongo ilokuhawukela asho kona babusezulwini. Wabe bazoyishaya isifuba kuphela nangilalanga nonkosikazi wami, angilalanga nendoda yami futhi. The desire to possess what is not yours.
into eyenzakalayo. uNkulunkulu akafuni abantu bomthetho. Njengoba wena uhleli la. Angilali nenkosikazi yomuntu. Angilali nendoda yomuntu. Ulaphile nobonda walapha nobonda ngeindlela ezahlukahlukene. Yabona labeFarisi bebona lento leyo babese bathi bona ngenxa yokuthi angikwenzanga lokho usho ukuthi ngingcwele phambi kaNkulunkulu. Ngoba angenzanga lokho usho ukuthi ngingcwele phambi kwabo bosezulwini. Nabo ubungcwele ukukhulunywa ngabo bebasho nathi indaba nayo ukuthi njengoba ngingakwenzanga ikona ngiyongena ngake ezulwini ngoba ngikwenzanga. Indaba yokwenza indaba emqoka kodwa indaba yokwenza indaba eyishortcut indaba yokwenza indaba engafiki phambi kokukhona kaNkulunkulu. Ngoba akakhuluma ngokwenza la ukhuluma ngento esebumbeke phakathi enhlizweni yomuntu engakayenzi ngokwenza. Ngoba abantu bomthetho abaphili lento elangaphakathi kubo. Lithi lizwe laNkulunkulu bayiphukuphuku. Batshela abanye ukuthi abenze kanje benze kanje benze kanje kube bona lengaphakathi khona osokonokela. Isho ukuthini lento le mayithena ungahawukeli asengikhulume nje kube sobala bazongizwa bazalwane. Isho bona bazalwane ngikhulumi nokuthi ngoba sowubona mhlambe omunye bandle noma kuphi izwe kahle lento le. Ikhuluma ukuthi awubuka ithombe zabantu abandule efonini yakho. Niyangizwa ngithi bazalwane. Ikhuluma ukuthi awubuka ithombe zabantu abandule efonini yakho. Awenzi imizamo yokuyinelisa wena. Amakhala sekho bazalwane. Ngoba ukugwelela ngaphakathi kuphuma ngaphandle. Alithi ubukela izinto engafanele uyibukele. Alithi ulalele izinto engafanele uzizwe. Alisho ukuthi ungena Facebook social media ubuka izinto engafanele ukuthi uliklisa uNkulunkulu suvela uphingile. Fanele ungene emuseni kaNkulunkulu. Yabona? Isho ukuthi lento lena kunendonga ekufanele umzalwane azakhe empilweni yakhe. Uyalakha amadonga longakliki la ngafanele uklikhe khona efonini yakho. Uyalakha amadonga lokungafika endaweni la you will be compromised khona. Uyalakha amadonga liwe la uthi masulakhile lodonga uqonda ukuthi ngisahambe halfway ngisasemthethweni safuna ukuthi ngedlule ngiyengale. Ngoba indaba ikhona ngaphandle indaba langaphakathi. Indaba siyikho kodwa begqoka ikete emfishane indaba inawo ilangaphakathi. Ngoba lokho hlele khona esweni. Kodwa yebo kubalekile ukuthi sivikelane ngabazalwane. Sigqoke ngendlela ekulungele ukuthi thina sibize ukuthi singabantwana baNkulunkulu. Nike nezwe ngithi ukuthi kwakunempe eIraq Saddam Hussein. Kwakunempe eIraq mabengena amasotsha ase-US angena ku-headquarters athatha manje iIraq yonke. Mhlawumbe kulawo Saddam Hussein. Athe makangena amasotsha asemqala ngichaze ngathi indaba la. Niyazi ngithi bazana ukuthi amakhosikazi noma abantu besifazane base-Iraq begqoka kanjani angithi? Niyazi angithi? Uvela ini? Amehlo uphela. Awuboni isandla, awuboni inyawo. Uvela la kuphela. Kodwa lalela ukwenzani mabangena ama-headquarters. Nabengena lapha amasotsha aqeda ukubulala Saddam Hussein yazi ukuthi bathola indaba emakabelweni. Bathola incwadi zabantu abanguni. Ngizama ukuthi lubona noma lingatheka lube lude kangakanani. Bangabi khona abantu besifazane abaveza izitho nani. Kodwa ngoba indaba yikho khona indaba ingaphakathi kumuntu. Inaphezulu. Indaba ingaphakathi. One of the most modest countries la khona abantu besifazane begqoka ngendlela ehlonipheke ngendlela emangalisayo. Kodwa indaba isika uthulani phambi kwakho indaba ukwenzakalani ngaphakathi. uNkulunkulu is not after abantu abakhona
concerned ukuthi ukukholwa kwabo kubonwe ngaphandle. uNkulunkulu is concerned about true worshippers. Abantu ukukholwa kwabo kuzoba yiloko kula ngaphakathi. Kodwa ngoba bona bawusawodwa lebulizwe, ngoba bona bangikhanya kwalelizwe, kuyayikhanyela. Kuthi makuba mnyama kukhanya kakhulu. uNkulunkulu emusana ukusisa. Umthetho uNkulunkulu nakabeka athi nizwile kuthiwa aningaphinga, wawubekela izathu ezimbili. Okokuqala ukuthi umthetho mawube isibuko sento engaphakathi kuwe. Umthetho, the 10 commandments, uNkulunkulu wayibekela ukuthi ube yisibuko. La umuntu ayibuka khona. Nakayibuka umuntu nakayibuka lapha. Sisimathile. Na uyibuka umthetho oyishumi. Awudingi ukuthi utshele umuntu ukuthi kanjani nokuthi umuntu kanjani. Ukutshela wona ukuthi wena ukanjani. Uyisibuko umthetho. Kodwa umthetho ushiyana ukulahlisa nganembeza. Kodwa uyisibuko ukuthi uyibone. Uthi ungayibona ube sugijimela enkosini. It is a school master in principle. Enzela ukuthi uyibone uthi ungayibona umthetho ube sugijimela enkosini. Uthi lezi ezakho ukulunga kwami lengube ngigqokile ukulunga kwami imanike niki. Usho Isaya ube sugijimela enkosini uthi ngiyiphi ingubo ye engagement ngokumshado lindiwe. uNkulunkulu emusa ngusisi. About the act of adultery, kusuke kufezeka into yenzeke ngaphandle, kodwa kusuke kufezeka into esevelile ngaphakathi. uNkulunkulu emusa ngusisi. Ngifuna ukukhombisa ukuthi lento iyimbi kangakanani. Base Roma chapter number 1 verse number 24. Base Roma chapter number 1 verse 24. Angasifunde ngitholile. Ngalokho uNkulunkulu wabanikela ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. La uNkulunkulu bekhuluma ngabo ukuphinga. Uthi labantu ngoba benganako ukulunga ngendlela emangasanga ngasale ngabanikela. Kuphi? Ezinkanukweni zezinhliziyo zabo. Bese kwenzakalani? Kukho ukungcola. Bahlazisane imizimba yabo. Baguqule iqiniso likaNkulunkulu. Balenza amanga. Bahlonipha, bakhonza okudaliweyo kunomdali. Uyabona uthi inkinga kuphi? Ayikhulumayo Paul. Uthi ngenxa yeinkanuko zabo uNkulunkulu wabanikela kunabundoda. Beqhubeka bengena bejula kubona, bengcula bejula bona. Isizathu ulithiza uNkulunkulu babehlambalaza kodwa nansi indaba ebalekile. Babe sebenza njani beworship okudaliweyo kunokuthi beworship bani umdali. So indaba yokuphinga goes to the heart of worship. Indaba yokuphinga akusiyona nje indaba yesenzo, kodwa indaba yokuprocessa, indaba yokuworship inkanuko zakho, indaba yokusuka ekukholeni kaNkulunkulu. Ilento ayisho Paul. It was misapplication of first commandment. Manika aminaba yonkulunkulu. Efeso chapter number 5 verse number 3. Epha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele. Njengoba kufanele abanjani? Abangcwele. Na into ekhulumayo la moya wengcwele. Angithi bazalwane uNkulunkulu azakhumbula indaba seWitbank bekhuluma umfundisi uChuma lapha efundisa amadoda. Yabona le generation icabanga ukuthi nakukhulunywa ngomshado is all about romance nalento efundiswa lapha eTV nani ngafunda baseKorinti. Lithi baseKorinti ngenxa yenkanuko zenu shadanani.
uzothi kungabi khona nowayo. Kodwa lelizwi kaNkulunkulu la ngoba bazalwane umuntu akaneliseki. Buza kuSolomon. Solomon wayemakhosikazi amangaki bazalwane? Amakhosikazi lebeke nawo uSolomon. Uthi kuqala unyaka noma bathi ungena ukuqala uthi kuphela unyaka engakabaqedi bonke. Kodwa nawufunda uMshumayeli, nawubuyela kuMshumayeli, lalela kumnamthi indaba, angeke umuntu imenelisa ila Jesu abayisa khona. Ile ndaba ufuna ukubayisa khona Jesu. Kuthi konke lokho khona lazweni akwenelisani, kodwa khona into enelisa umuntu. Khona into enelisa umuntu kodwa sithi uma uNkulunkulu makachilele izweni kube nabantwana abafike ngendlela ebengakafanele. Bese number 3 into ayishoyo Jesu ngendaba ukuthi abantu mabesemshadweni ukhuluma nzela, it's an illustration, isithombe sibeka lapha. Asuke yenze njani bazalwane? Esibekile. Nawufunda incwadi eSambulo chapter number 19. Indaba yesithombe asibekile phakathi kwaKristu nani bazalwane nebandla. Umuntu ungakhipha nesandla sakhe akulahle ngapha ngoba indaba isenhlizweni. Bazalwane akhuluma ngayo lana ukuphaseka indlela uNkulunkulu angakagcobi ngayo ukuthi umuntu angeneliseke ngayo. What provide uyile babo sezulwini bazalwane iprovision. Uthi ikuphi isemshini. Uthi ikuphi bazalwane isemshini. Iprovision. Honor your decent and work is not dependent on somebody else. Honor your decent and work is not dependent on somebody else. Ukunganeliseki kwakho ukuwena akukho omnye umuntu. uNkulunkulu emusanibusisa akukho ngani omnye umuntu. And akutshela nasinda ongekwakho akekho futhi waleso sikhala akwenelise. uNkulunkulu samshadweni igrave yokudla unikeza imikhosi. Yebo lwakho unikeza imikhosi. Unikeza ukudla okubona bona. Abesifaka emshadweni silambile ukuthi kuyabe kumnandi kangakanani ilanga lokushada bese sifika ngale. Akuyona imikhosi. Kodwa kumuntu ubekile kanobeka obeyigrave wasibusisa wadlula kusipheyela wasipha amadodakazi akhe wasipha amadodana akhe ukuthi siphile kanye nawo. Kodwa sobe singakafiki kameze khona. Semhlala phansi bazalwane. Senza njani? Ngisho kwahlelwa nje no akekho ongena kuleli khulu nje. Siphi? Ngoba nje khona inkinga. Umsebenzi wanomthetho ukuthi umthetho bese uyakukhombisa kuba isibuko bese uJesu athi angizangelanga ukuzokuthi umthetho ungazogcwalisa. Engihluphile le ndaba yitshela imimangalisa phezulu ekhanda lami. Ngikusikhosi ngiphuma kanjani? Ngiphuma kanjani? Angikhuluma ngempahla yazi kubalekile nokuthi sembathe kahle vele kubalekile. Kodwa ngisho lengaphakathi kufuneka abantu abangeke behambaze lengaphakathi bembathe kahle. Bembathe belindele umyeni lengaphakathi. Bembathe izembatho ezithi mina ngomyeni, ngiyena omnye umuntu kodwa mina ngowani ngomyeni. Bethabatha izembatho anikezana zona umyeni. Bembathe zona lengaphakathi. Ngoba wambatha lengaphakathi ukuthi kune pressure kangakanani ngaphandle. Kodwa uma wembatha lengaphakathi wambatha ngendlela ehloniphekile. Wambatha ngendlela asiwa wena Nkosi yakho. Lenga phakathi. Angathi ngeke nibone ukuthi uma ngabe kushada umakoti umbatha imazarani iveil. Abesewenza njani? Uyayimboza. Kodwa ukhona bese uyayivula. Embheke. Endinona suka emlindini.
ithi le ndaba lengaphakathi asifake namaveyili asezulwini. Kwakukhona umyeni oninde ukuzivula. Ethi bekazivula bona ukuthi asikazi isigqini na. Ethi bekazivula bona ukuthi uyena yini engamkhethela inkosi imhlele esiphambanweni. Kodwa kumbatha mina ngisebenza phakathi. Yebo unganikela nemali zakho. Ungahlabelela kamnandi. Ungashumayela kamnandi. Ungathandaza kusindisa abantu. Ungathandaza wenze imanga. Kodwa indaba nje sayifuna is the inner person. Webathini veyileni phakathi. Abekhona la ayofika kwabo ukuthi sebona kunani ngaphakathi. Azikho izigcini la. Phakathi. Yabona Shothi le ndifuna ukuthi umuntu enelise ubani uKristu. And umonelise uKristu kufuneka abantu abazomudla uKristu. Kudingeka people who will feast on Christ. Badla uKristu. Beneliseke uKristu. Ungabi khona ngaphandle okuzobanga indlala. Ungabi khona ngaphandle okuzobanga ukhala. Ungabi khona ngaphandle okuzobanga ukunamela izinto ongaqhutshelwanga zona. Abantu who feast on Christ, back to Christ. Uthi omnye umfundisi kwakunenye intombazane ihamba isedolobheni inethathu neyazi ngithi thathu eyindaweni that are inappropriate, eyindaweni eyisensitive. Abese ufaka ne-crop top nesiketi esifishane. Lalela namsindaba naye meke hamba anti attention ithi bheka lapha kunethathu khona angithi ithi bheka lapha ni attention une desire and le desire anayo athi amadoda ngambuka udliwa amahloni ngoba vele akusiyona lento ebekeyifuna athi amadoda ngambuka afuna ukungeza ingubo kulesiketi ibe yinde kakhulu yehle kakhulu ibe ingekho. Ngoba indaba nayo bazalwane. Indaba ukuthi khona ukuthi bekefunela kona nokuthi ebuke. Kodwa nomuntu ufuna ukweneliswa ngeadoration ngokubonga, ufuna ukuneliswa ngokuvunywa. Ngoba igeneration yabantu abafuna ukuvunywa, igeneration yabantu abafuna ukupraise, igeneration yabantu abathanda like kuFacebook. Kumeke kanjalo. I see all that. Yabona hayi ukuthi ufuna ngoba uthi ungambuka bese udliwa ngamahloni. Kodwa thola abantu abakuKristu. Bethi bekambuka. Nishothini abazalwane. Bese siyamgxeka sekothi intombazane beyingagqoka kanjena yena. Abesayema amadoda. Oraba abafarisi. Bathi akufuneka ezweni lokho akufanele egqoke kanje and bekhuluma iqiniso. Bathi naye into wisamadoda and bekhuluma iqiniso. Kodwa lalela ukuthi Jesu uthini? Ngisho abantu mina abadla kuKristu abeneliseka kuKristu abamshiya adliwa ngamahlombe ntombazana bayaqonda kunento engamnelisa engayona nje ukubonga kunento engamnelisa engakona nje ukukhuthazeka kodwa kunento engamnelisa uKristu nje engamnelisa. Abehluma abazalwane begcina ngokutshela umthetho bengakunikeza iKristu. Begcina ngokutshela umthetho ukuthi lana nalana cha bekushiya kanjalo bengakunikeza. Ngithi umthetho awusindisani umthetho awufikisani emshadweni umthetho kodwa umusa uma abantu bedla kuKristu bayafika emshadweni omkhulu. Umusa nosizo. You must depend on Christ. Uye nawo konke kwehluleka kwakho bese yasondela phambi kwakho, feast on Christ. Uye yedwa onganqoba nasi inkanuko nabo bonke nabokuphila esiphila kubo. Uye yedwa is after the inner person. Nasizalwa kabusha wathi nginikeza moya wengcwele uhlala ngaphakathi seniyidalwa ezintsha. And lento langaphakathi kuyindidi yodliwa uKristu. If you feed on Christ iyaqeda zonke le inkanuko lezi. Ngithena ngimngathi ngiyacabanga lento akhuluma ngayo uma ngicabanga about the inner person. Moya ngcwele ngilokhu uyifunda lento ngehla naye uthi moya ngcwele ngingayishumela kanjani into efana nalena. Kodwa babezazi idingo sebandla. Uyakwazi ukudingwa ile yami impilo. Ngoba le nkinga leyaphilisa mina ngize kunethe
phambi kwekhanda lami mangizona nsi indaba nayo uNkulunkulu emusana usizi sondlekeni kuKristu singafumbathanga lutho ezandleni zethu kodwa uNkulunkulu siyadedela konke okungabonwa ngabantu siza nabo uNkulunkulu phambi kwesihlalo sobukhosi wasidala ngokumangalisayo abese wenza indlela uNkulunkulu kodwa babe silekelele uNkulunkulu ngoba sisasendleleni umyeni usilindile umyeni uNkulunkulu uhamba kanye nathi endleleni ongafuni mabili endleleni ongafuni isona endleleni baba onamandla lekelela nani bandla lekelela leyami impilo uNkulunkulu nganasikhathi kulekela obaba banani bandla nabehloniphe uNkulunkulu nemibhede yabo kulekela omama banani bandla nabehloniphe uNkulunkulu nemibhede yabo kodwa babe ngephezulu kwawo konke kulekela uNkulunkulu ukuthi abahloniphe icovenant abayenza phambi kokukhona bakho kulekela abantu abasha baboyingcwele angcwelise babona amandla baphe wena baba bembathise ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha babona amandla sibalekela kuwe nanganasikhathi wena uNkulunkulu hluza ingqondo zethu wena baba usakhela udonga olungKristu sembathe kahle lengaphakathi moya oyingcwele silekelele abanye baba bebanjwe ama-addiction bekhona khona la beyinelisa ngendlela ezingafanele salephula uNkulunkulu lelo joka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyasephula uNkulunkulu nezimpande zakho akunasabele ebandleni laJesu Kristu bakhulule uNkulunkulu abantu bakho liberate them Father ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha abanye uNkulunkulu sebabeyigcina zeyithombe baboyingcwele abathushilo olezwini lakho bathi bonke abanamoya kaNkulunkulu bangamadodana akho nawo amadodana akho nawo amadodakazi akho anamoya kaNkulunkulu sithi mesihlabelela uNkulunkulu sithi yonke imicabango meyihlolwa ngumoya kaNkulunkulu senzele leyo nkonzo moya oyingcwele ngoba wathi Jesu mebehamba wathi angishini nodwa wayekhulumela ikhathi efana nalezi wayekhulumela izimo ezifana nalezi uthi wena sondela kithi be our counselor iba umngani wethu iba uye osinelisayo iba uye osikhombisa indlela ngempela lizwi lakho njengoba Davide washo liyisibane endleleni yethu lingukhanya uNkulunkulu enyaweni zethu liyasikhanyisela la sihamba khona singaqhubeka endleleni babo sezulwini sinikela kuwe uNkulunkulu kusale kube ngumsebenzi wakho okuqedela inkonzo enhlizweni zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen.